Korea ya ruguru yarashe Missille Balistic ku ndege y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagerageje gusatira umupaka w'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru iturutse muri Korea y'Amajyepfo. Ibitangazamakuru bikomeye ku isi biravuga ko ubwo indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageragezaga gusatira umupaka wa Korea y'Amajyaruguru, yahise iraswa Missille Balistic n'igisirikare cya Korea y'Amajyaruguru gishinzwe umutekano hafi y'umupaka wa Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyaruguru yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Korea y'Amajyepfo wo kuba bakwataka Korea y'Amajyaruguru. Jong yavuze ko mu gihe byagaragara ko hari kimwe muri byo gishaka kuba cyagaba igitero kuri Korea y'Amajyaruguru, Korea y'Amajyaruguru izakoresha imbaraga zose igatanga isomo rya gisirikare ku muntu wari we wese uzagerageza gushotora Korea y'Amajyaruguru. Indege y'intambara y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaritwaye abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacungaga umutekano hafi y'ibirindiro rutura by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umupaka wa Korea y'Amajyaruguru. Muri aka gace harimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibarizwamo abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagera mu 30,000 bishyurwa na Korea y'Amajyepfo mu rwego rwo gucunga umutekano. Bahora biteguye kuba bahangana na Korea y'Amajyaruguru mu gihe yagaba ibitero kuri Korea y'Amajyepfo. Iyi ndege yarashwe Missille n'igisirikare cya Korea y'Amajyaruguru nyuma y'uko Perezida Jong yaramaze kugerageza Missille Balistic. Missille za cruise ziraswa mu ntera ndende yarashwe mu nyanja iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Mu ijambo rikomeye maze kurasa Missille yavuze ko igisirikare cya Korea y'Amajyaruguru kimaze kugera ku budahangarwa bukomeye ndetse gifite ubushobozi bwo kuba cyakora intambara n'uwari we wese wagerageza kuvogera ubusugire bwa Korea y'Amajyaruguru, ndetse Korea y'Amajyaruguru ikaba yiteguye kuba yakora intambara mu bice byose bitandukanye ku isi, aho yatonze urutoki umwanzi uhoraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko Korea ifite ubushobozi bwo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikazisenya ikoresheje Missille rutura imaze kubaka. Mu kwezi kumwe Korea y'Amajyaruguru imaze kugerageza Missille rutura zifite ubushobozi bwo kwikorera imitwe ya kirimbuzi zigera mu 8. Ibi byose ikaba yarabikoze mu rwego rwo guha agasopo Korea y'Amajyepfo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ibi bihugu byombi byari bitangije imyitozo yo ku rwego rwo hejuru. Ibi Perezida Jong akaba yarabifashe nk'aho ibi bihugu bishaka gutera igihugu cya Korea y'Amajyaruguru, agahita atangiza igerageza ry'ibisasu rutura harimo na Missille yarashwe mu gace katabarizwamo umusirikare kari hagati ya Korea zombi. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yaramaze isaha imwe ahagurutse muri aka gace mu ruzinduko yahakoreye nyuma y'uko nanone igihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyari kimaze kwarasa Missille Balistic zigera kuri 2. Mu myaka yashize ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe bw'Abasoviyete ndetse n'Ubwongereza bagerageje ibitwaro bya kirimbuzi biraswa mu kirere bikarenga ikirere cy'isi ubundi bikabona ubwisekura mu nyanja. Ibi byagiye bikorerwa ku birwa biri mu nyanja ya Pacific, mu butayu bwa Australia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bice. Izi ntwaro zageragejwe n'ibihugu ni intwaro zisekura ubuso bugari zikazamura ivumbi mu kirere ubundi zigapfuka ikirere cyose. Ubwo habagaho amasezerano yo guhagarika igeragezwa ry'intwaro rya kirimbuzi ryahagaritswe mu mwaka w'1996. Nyuma y'aya masezerano igihugu cy'Ubuhinde, Pakistan ndetse na Korea y'Amajyaruguru nibo bongeye gukora igeragezwa ry'izi ntwaro. Gusa Korea y'Amajyaruguru nicyo gihugu cyagerageje intwaro za kirimbuzi mu kinyejana cya 21. Amato y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya ya submarine agendera munsi y'inyanja yarashe Missille karabutaka za cruise mu nyanja ya Arctique igabanya igihugu cy'Uburusiya n'intara ya Alaska ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntara ikaba yarahoze ari igice cy'Uburusiya ikaza kugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi ishize. Abadiplomati bo mu gihugu cy'Uburusiya baherutse gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kwibuka ko Alaska ari igice cy'Uburusiya. Bakaba baratangaje ko bibaye ngombwa Uburusiya bwakwisubiza iyi ntara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu mazi kiri gukora imyitozo karahabutaka gikoresheje amato y'intambara akomeye mu nyanja ya Arctique iri hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Alaska. Submarine 2 z'igisirikare cy'Uburusiya zirasa ibisasu by'ingufu za nucleaire zarashe Missille karabutaka zakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya zizwi nka cruise ahagana mu masaa 10 y'igitondo. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya aravuga ko izi Missille zari zifite umuvuduko udasanzwe zikaba zarashwe muri kilometero zigera kuri 400. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko imyitozo igamije kugaragaza imbaraga z'igisirikare cy'Uburusiya mu nyanja ya Arctique iri hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Alaska, agace kahoze kabarizwa ku gihugu cy'Uburusiya mu myaka yashize kakaba gasigaye ari intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cy'Uburusiya cyashyize imbaraga zikomeye muri aka gace ka Arctique cyarunda Missille karabutaka zifite ikoranabuhanga ritangaje.
Igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Newsweek cyagarutse ku ntambara y'intwaro kirimbuzi mu gihe umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya ukomeje kwiyongera. Iki gitangazamakuru cyavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya baramutse bahuriye mu ntambara, amamiliyoni y'abaturage batuye isi mu isaha imwe bose baba bamaze kubura ubuzima. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagarutse ku bikorwa bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden byo gufatira ibihano bikomeye igihugu cy'Uburusiya, aho yatangaje ko ibi bihano bidaciye mu mucyo. Perezida wa Afurika y'Epfo yavuze ko intambara ishobora guhagarara mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyaba kigiranye ibiganiro n'igihugu cya Ukraine, ariko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwitambika ibi bikaba bidashobora kugerwaho. Ibitangazamakuru bikomeye ku isi biratangaza ko igihugu cy'Uburusiya gishobora kwihorera ku gihugu cya Ukraine ku buryo buhambaye nyuma y'uko igisirikare cya Ukraine cyongeye kurasa Missille karabutaka ku bikorwa remezo by'igisirikare cy'Uburusiya ndetse bakarasa no mu bice by'Uburusiya nko mu ntara ya Belgrade. Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cya Ukraine nicyongera kurasa ku bice by'Uburusiya, igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye gukora ibitandukanye n'ibyo Ukraine itekereza. Uburengerazuba bukomeje gukora amakosa akomeye, bari kuduhatiriza kwinjira mu ntambara nabo, ariko nizera ko igisubizo bakizi. Twe nk'Abarusiya twiteguye guhangana n'uwo ari we wese wagerageza kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya. Uburengerazuba buradushinja kwiyomekaho ku ngufu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ndetse na Kherson, bakirengagiza nkana impamvu habayeho amatora ya referendum. Abaturage batuye muri ibi bice badusabye ubufasha igihe kirekire nyuma y'ihohoterwa rikabije bari bakomeje gukorerwa n'ubutegetsi bwa Kiev. Ibi byose uburengerazuba bwarareberaga, ntacyo bwigeze bubikoraho. Ubwo twatangizaga ibikorwa byihariye byo gutabara abaturage batuye muri ibi bice, uburengerazuba bwarahagurutse budutera amabuye, budushinja ibyaha bye.